Heft hizben siyasi en rojilat Kurdistane li seyemin salvegera tevgera jinayede de konferansek hevpar li bajare kon li almande bir reve bibin. Hizba Demokrata Kurdistane İran'e, Komeleya Zehmetkeşin Kurdistane, Partiya Ciyana Azada Kurdistane, Komeleya Şoreşgera Zehmetkeşin Kurdistane İran'e, Saziya Şebata Kurdistane İran'e, Partiya Azadiya Kurdistane Pak, u Komele Kirava Kurdistaniya Hizba Komünista İran'e, Pekenere ve konferanse ne, Kudeli Roja Yekşemi Bistuheşte İlone, Beli Darhistin. Hizba Demokrat Kurdistane öğrenagent, konferansa hevpara aliyen siyasi en rojilate Kurdistane, mizginidere konaşek nuli hevsebatiya hezen siyasiye Kurde. Mehmet Nezif Kadiri. Berpirse navenda peyvendiyen Kurdistani Iraniya Hizba Demokrata Kurdistana İrane li hevpeyvineke de digel, Kurdistan medyaya ragihant, ku pekanina ve konferanse li revşa nihaya siyasiya rojilate Kurdistan u İrane de, pengavek niştimani u şebatkaraneye, u hevdem nişandere yekkirtibun, u yekitiya bir praktika hizbu aliyen siyasi en Kurdistaneye. Hevdem ev konferansa kuliseyemin salvegera şehit kirina jina, u tevgera jin cihan azadiye de bir reve biçe, mizginidere konaseke nuli hevsebatiya hizben siyai en rojilate Kurdistaneye, ku bi hevahengi u yekreziya zedetir ve li pesema bidestvanina destgevten siyasi u neteveye Kurd, berbi guherinin siyasiyen İran u Kurdistane veherin.